muraho n'umuhungu wanyu Brian nk'ibisanzwe muri ya gahunda kureba urukundo nyakuri duca urukundo rw'ibinyoma mu cyaro ndetse no mu mujyi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza. Uraho? Muraho neza. Bakwita Nadia. Nadia umeze neza? Yego meze neza. Ngiye kukubaza ikibazo n'ugitsindura atsinda 20,000. Uri ready? Continue. Uri ready? Yego. Ufite umukunzi? Yego ndamufite. Uramufite? Uramwizera? Yego ndamwizera. Cyane. Cyane. Okay, murabana se cyane ni sheri nye bisanzwe. Ni sheri wanje nyine to. Bisanzwe. Yego. Ugiye kuma nimero ye tumuhamagara uramubwira uko amuteye. Guteye inda bambe. Yaragice. Nose tukumva uko yiteguye kurera. Okay, nta kibazo. Uriteguye? Yego. Ntabwo bufite? Ndabufite ariko ni buke. Ni buke? Reka tuze turebe. Ngaho ama nimero ye. Tugiye guhamagara sheri we amubwire ngo sheri wanenda twumva ukuntu abyakira. Niyo ngiyo. Mamagare hakangahe? Hamagara kuri. Siko ndimo no gutitira. Uri gutitira se? Oya wititira. Ari butwitabe se. Ko ufite ubwoba? Ntago ari kwita. Hello? Bite? Meze neza. Meze neza. Ni Nadia. Uri he? Uri he ko nashaka kukuvugisha? Nuyungu ekankoreho mwana. Nyine nshaka kukuvugisha. I want problems always. Nyine nari mfite akabazo. Manu siko wanenda. Jesus. Kucecetse. Nyine ndikukubwira uziko n'umwiteze kandi niwe woneye inda. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire ngenda kubwira ndi. Kimbwa kashutse. Ndikukubwira uziko n'umwiteze kandi niwe woneye inda. God have mercy upon us. Sinaguri kunyumva. Jesus. Ndikukubwira uziko n'umwiteze woneye inda. Nyine ndatwite mvuye kwa muganga nyine. Ndikukubwira mvuye kwa muganga nsanga ndikukubwira ntabwo urimo kunyumva. We ntabwo uri kunyumva. Continue. Jesus. Aragukubye barabyemera twongeye tumamagara se Ugira umuhamagara. Ahise agukupa ari kugusubirishamo cyane. Ufite ubwoba? Bwinshi. Numvaga ndayica. Oya se kandi. Mandi kutitira. Ahise ayikuraho. Yanze gucamo. Ahise ayikuraho. Mumaranye igihe kingana gute? N'imyaka 2. Imyaka 2. Ciyemo. Sarongera kukwitaba. Yanze kumwitaba. Ese utari kunkubse. Really?
niteguye kurera umwana ngiye kubyara. Yego. Ni perezida cyangwa ni umuyede? Ntabwo byara abayede. Ni byiza nyine nari mfite ubwoba nari nzi ko ujya guhita umbwira ngo ngewe ngo reka ngo ntabwo mbyara, ariko nyine ni byiza. Okay, rero urumva ni prank. Ndagira ngo numve nyine, ndagira ngo numve ko wahita umbwira ngo reka ntabwo nwite ndakubira. Sawa urakoze nyine ndaza kukuvugisha. Urumva umeze ute? Mbari byandenze nyine. Okay, urumva ikigaragara cyo ntabwo sheri wanjye ari imbwa. Aragukunda cyane. Mwese mukunda batazaba bihakana. Sawa, urakoze cyane. Ngaho tubwire nimero tugushyirireho igihembo cyawe uragitsindiye. Naho waba uri hose ukeneye gutungura sheri wawe, duhamagare dukorane i Kigali ubundi tugufashe nawe mutungura. Mukundane urukundo rwo kure. Murakoze cyane.